ka episode jong ka sur ki pai ba ka balawan ra do put pran media menta ka ngi ya kran halor ka jing berngam banyak ki da ki nongnya kali turis ki ba na po ka dela Meghalaya halor ka ni hingi layo banyak kran ni kat tu kan ningut ki nongnya kali turis na po Assam bar kunju na Meghalaya haringkat ki nongnya lam jong ka EKMTTA bat haringkat kaniru ngilayo ru banyak kran bat I menteri jong ka tourism I ba polling do TKA ka bakidon bat snow halor ka ni kamat hi sobha banyai ne bangi ha ka ni ko bos pek kikali kijongi nang ni gilek siapa Darjeeling gilek siapa Sikkim gilek siapa Tawang ihaban bu kikali jongi hapo ki hotel inumsya kikali bana bar bukin lek sasin Ibali pada hangi pada bali bakani sokar bali kamla ban le enam tajum ti hangi ro ada ka sarkar ka monem la ban le kata bali la ban le kata kala ban bu de kini ki parking mo ko mapo ISPT security jaka ya ke kecing andai mo pada tu keren ki bom soto thau gan mo ko minister de ki ladai ban don em kata ke klik na ka banta ga yu banta ka cinge jom ki nongnya kali mo kami dai tang kinongnya kali try kali ro bapli menta kisim ram ye kali menta ada ikin siu pede apa bang mo apa ki finance dai ikin siu pede apa mio kamai क्या कहना है अभी ये सब होने से तो अच्छा नहीं है ना क्योंकि हम लोग वहां से आते हैं इधर से हम लोग फिर पैसेंजर लेके जाते हैं यहाँ का गाड़ी भी गुवाहाटी जाता है गुवाहाटी से पैसेंजर लेके आता है कोई दिक्कत नहीं होता है तो ऐसा होने से थोड़ा प्रॉब्लम होगा हम लोगों के लिए कहना ही है लेकिन ये सब होने से तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि हम लोग उधर से पैकेज लेके आएगा आके तो पैसेंजर लोग को यह तो नहीं मानेगा क्योंकि यहाँ आके जो हम लोग को पैकेज में तो सब घुमाना का होता है ना पूरा लेकिन यहाँ आके जो हम लोग को फिर ड्रॉप करके दूसरा गाड़ी दे देगा ये तो नहीं होगा क्योंकि प्रॉब्लम होगा थोड़ा वही है तो क्या सोल्यूशन होगा सोल्यूशन तो सब हम लोग का नहीं ये लोग बोल रहे हैं कि कमाई नहीं मिल रहा है इन लोकल लोग को तो क्या सोल्यूशन आपको दिखाई देता है तो ये कुछ करेगा हम लोग का एसोसिएट लोग है एसोसिएट लोग बातचीत करके कुछ करेगा हम लोग को कुछ बोल नहीं सकता है अभी ये सब तो अच्छा नहीं है ये लोग बोलता है यहाँ टूरिस्ट गाड़ी घुराने नहीं देगा आसाम का टूरिस्ट गाड़ी जो भी आएगा घुराने नहीं देगा और हम लोग भी तो बोलता है कि नहीं घुराएगा तो वहाँ से लेके आएगा तो कैसा होगा इधर तो नहीं दे सकता है वही सब लफड़ा चल रहा है लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि शिलोंग तक तो आने देंगे शिलोंग से टूरिज्म जगह में जाने के लिए नहीं दे रहे तो क्या कहना है आपका ये तो ठीक नहीं है ऐसा कैसा होगा बताइए लेकिन लोकल लोग का कहना है कि उन लोग को कमाई नहीं मिल रहे कमाई नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं सब जगह तो सब जाता है परमिट है तो सब जगह में सब जाता है अरुणाचल भी जाता है तो टूरिस्ट घुराता ही है आसाम में भी जाता है तो यहाँ से जाता है गाड़ी लेकर तो टूरिस्ट घुराता ही है ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है यहाँ से भी तो ले जाता है कामाख्या मंदिर यहाँ पे आपको चिड़ियाखाना सब घुराने वाला तो यहाँ का गाड़ी जाता है तो घुराता ही है तो क्या सोल्यूशन है दादा इन सब का जैसा चलता है उसे चलना चाहिए और क्या बोलेंगे Rata kah kung kaji yorong kali banabar habang perkat ini kasta ini ar boleh pun lagi kum kandan ini kali sim dahar kalun no ya ketang don kipor bang kiap bang illa bang siwat ya kalun ya don pat ketang haba nomor kandan kuni bang don la kayin kasam in kamay na kanya nomor balay iwat kita gila lalong ba kanya kamay kuni lalong dagi islam dari entahlah aba kadon ke tourism apa ka jala ka jungi dari pempencang turis ini yo kita ke turis bagi wan nang thi nomor lay lasin kali darat nang thi balik di dekat bagi turis spot yang ini bro kita ngim yo ban yo ikini turis ini yo no tanya lagi persediaan lokal teng don bat bun kisi ya ban susong nomor lay kembang inta kayo kalanang hiar nomor lay turis bagi wan chana ka jala jungi kimwan chu ban rung hane po city in direct na me kilala besas ora la na sa daw pi na ka daw para gulwan tang ngimo tang po ISBT in la kiwan tang po sa silong ro kumot kan yo jim toy lang ya baro iba nya kali kamay na kanay ka jala ka kasong ka bor ki balor la ki don kano ka benta ka bakinle kasong ka sukari bakan le ai nam ta ka ki
उन लोग का जो करना है तो करना, हमको इतना पता नहीं नाम ना लेकिन ये लोग गाड़ी को यहाँ में शिलोंग आने के लिए बंद नहीं कर रहा है, लेकिन टूरिज्म जगह में जाने के लिए बंद करवाना चाहते हैं। क्या क्या बोलना है आपको? दिक्कत होगी क्या? दिक्कत क्या होगा, हम लोग ये गाड़ी चला आता है, अभी बंद हो जाएगा तो मुश्किल होगा। लेकिन ये लोग लोकल लोग भी बोल रहे हैं कि कमाई नहीं मिल रही है इन लोगों को, क्या बोलना? अभी गाड़ी ज्यादा हो गया ना, इसलिए कमाई भी कमती हो गया। हाँ, तो क्या सोल्यूशन है दादा? अब सरकार जो सोल्यूशन लगा वही होगा ना। Ya kata te mune bi kwa lang ngi nda yo te. Itu kan itu tentang bah tunjuk ya. Ya kata kamai dengan ibu itu nong ka terkait nama itu lang itu ke kau nam la kan ka terkait. Cái gì đừng cầm cái lát đấy là buôn thì mấy đi xa lại đã lạ mình lệ cái phong trào cùng cái tà bằng lạ cái chân còn một cái là mình lại lệ cái ta lại làm cái phá hữu hái cái gì mình gặp phải cái gì. अगर आप गुवाहाटी से शिलोंग तक आएंगे, फिर उसके बाद में ये लोग लोकल लोग लेके जाएंगे पैसेंजर लोग, तो आपको क्या कहना है? हमको अभी तो जो डिसीजन लगा वो लोग तो समझेगा हम लोग क्या है। Kadai hok orang itu ya ki asosiasi yang kita turis banyak kali, makin berapa nomor dia maki ba kamai lalu ba imja nak ni kakap. Sokar jelas kampentik kenapa ki nongnya kali ki beri try muluk. Kin yo bainong, kin yo bela. Nak kakam juga kai pertai ka bamun, nak basai. Baka sorkar kampua baki youth ki jongi ni ki nong sosial ki jongi kin yo jing mentoy nak tourism department lalu kin yo lak berkamai kai. Lada ka Meghalaya lalu sorkar ka jongi kadang kumi kata konsep. Emut kamdei pro Meghalaya residence policy ko jongka. Kadang kum nong penmentoy ya ki bamdei i try muluk kai. Kum kinong yalam jong state ngihap ban hat bun sin bah ya kisin jam ki bagi mission nilai i ban tang men tagas ngi ko kalami ke reaction na kaliang jong di association Assam kaba kiru yang ba lada lakhan ye kalina Assam bakin room sakini tourist spot ho Meghalaya makiru kinle jo dikata lupa lagi ke reaction ini pek ke situation ketelah no terjadi outcome ngila ada ai jengmut ba kini ya kendo ba la thungdu ke committee ke jinglong nong elam jong u ba CV deng do ba serel de kini ki ju association ya kendo eu na support nam soto akan urukam bakim nak ban result bat kene haga jisisha habaga don kendo kudu gejek kabai dei Preng jongki bat ki driver na Assam community ba kini keren pergi atli association ke association na Meghalaya bat association na Assam ha jaka bakin lek kumta dada ki shimbe ke senjam kaba kani gila sutu ga reaction menta kawan sa kundu na kalian jela Assam. No, we have had multiple meetings with them, as Honorable Tourism Minister highlighted and correctly pointed out that there are legal implications for everything that we do. Their demands are well known. However, we are looking at solutions which will assist them and give them some practical, solutions in terms of short-term solutions. The other thing we are telling them is to take a long view of things. As you are aware that the Shillong airport is undergoing an expansion. Once that happens, we will have direct air connectivity from Delhi and other important destinations of the country where large-bodied aircraft can land in our own airport, which means that tourists also will hopefully take steps to come directly. Many of them want to come directly to the state. Having said that, we have to understand also that the Northeast is one composite destination. When people come, they don't only want to visit one state, they want to visit multiple states. And it is also a fact that a lot of our Meghalaya vehicles today are taking tourists from Guwahati to Meghalaya and to Arunachal Pradesh also. It's not necessarily only Assam vehicles that are doing that business. Our own Meghalaya operated tours, operators and taxis are also doing this business. They are expanding. And as Honorable Tourism Minister correctly pointed out, every action has some reaction. We have to take into consideration what the other counterparts in Assam think. So this is something that we are engaging. It's not like we are ignoring
the demands, and wherever solutions which are within our jurisdiction are possible, we are hopeful that we can implement them. But this will require further, detailed study and engagement, because this has issues which can, have consequences which might affect us in a much more adverse manner. Jing dawa jengi ka burning kong do ka bolong top most ka priority jengi daga day kata he ba kin khang no nakaliang jo sarkar ba kin khang no ikikali bawan na ba kikali kamay gain khamtam ki kini ba local Bombay local number plates ba kin khang no ikinya ba insha shu ban ne sako ki to respond ke kata ka day ka top most priority jengi ba ni bang demand na ko ka sarkar ki baar ti kidang bun ni ki implementation jang ki policy ang tapat ki taxation ni kidang dan ki kan dai ka top most priority jang ka jingdon kam ba badon kam mata kata hi ba kin khang no nakaliang jang sarkar nakaliang jang administration ba kin khang no kali ki Bombay ML registered ban ni support tourist spot si halor ka jing ki jungi ru mentang ila adat isyong ya sit in demonstration ngila adat isyong kita ki committee bat ka sarkar eru lakat nusin handrai ka kan say soy what itu ki cut isla ki reciprocal transport agreement je ki state ki bofer ngila ai jang kami khaliar ngila ai handrai ka sarkar ne ki break committee ba serial eru ku kan review ki kami kan tho kala man yingi bangin dan office ngin registration number harai tengah harai ba katu kisiti bangila submit mo campaign ya ka letterhead na itu registration number but ya ka address jong ko office bangila mention haman kisiti bangi submit sa ka sarkar ti lesi tharai tip lamat la ne dan kam banding khmat ne balai na ti kimi i ganya ta registration number itu ba serial dari ula ding khmat lupa tang ba ahmad jong uru mi ti hadin bangila isong ni ta ki meeting kini ki sit in demonstration ni balai dep kendu UCM ro wajib UCM lawan kendu jika senja mentah kalong ba in khang hi nakaliang jungi bagi yakini ki kali tourist bagi nek support tourist spot halor tu jingken ba pol yan ong baik nakaliang jungi kinong nya kali kamai ki asan per ki bedan pok jela kami kali jungi ni don kam banyakun bat ke sarkar ni pan ki polisi mapide nakaliang ke sarkar me kalia kadi ban kmi ban pek ban khot ban wer yang ni kinong nya kali kamai nang ni ke jela ke jungi kum kinong nya kali kamai bro ban thau ke polisi ha bai de bagi terus spot bakal jingkan ni ba pol bangin hap mangi banyak keren bat kipo bat kita asan ba per na ni po asam ngan pensayang ni kandiat nganang kan mau kandai trik Julai arjar arpsau ka don ka city ka bangilai ba arsin mai kudu ba pol yong gumno yong nakaliang jungi ya ka jing jong pi hapo airport bat ka jing jong pi ha bai de bat ki asan yong nakaliang jungi ngan penbait mga ban khot ikitigi uyo adani bat ki asan napo asam banye syong banye penbait halor kan ni ka kam kata kade ka kentien ka ba pol la ong ho khandai trik Julai arjar apsau ka ba arsin kembali kendu nakaliang ka all kasim mikalia terus succession ngalali kendu kani kade ka kamram ka ba ila sei nak sentul jingi bat ni menta ka jingi khon jingi kam dei bat ki tegi asan ba per nani kita kinu dugi asan ki badai na pok ka jela jong kami jong ki bad bamdei na ka jela jingi ni dei baik ka jingi khon jingi ka long baik ba ka sarkar kade ban kit kli lani ban long ban urlong no ikini ki polisi ki jing dawa jingi haswa ba kanu ka jingja ka basniu kan lai karpat nak yang jong ya asan ba fidei ban pentri kam no mardor mangi ni ki jing khon jingi ka dei baik ba ka sarkar Meghalaya bat kita kiwi ba pin ong bangin hablai banyak kan kate ka ha pisong pi po suki dan kam ma pi kai man kan balai ban hablai mangi